Yes, Uburusiya mu ntambara ya Iran ndetse na Isirayeli, ndetse umwanzi ukomeye cyane wa leta zunze ubumwe za Amerika. Ubundi kugeza ubu ngubu niwumva Iran uraza guhita wumva tayari umwanzi ukomeye cyane wa leta zunze ubumwe za Amerika, ku buryo abantu bose batifuzaga yuko iriya ntambara byibuze irihanganishije Iran ndetse na Isirayeli hagira ikindi gihugu icyo ari cyo cyose cyabasha kwivangamo. Ariko kugeza ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze, kuko ubu tuvugana Amerika irimo iragaragaza byeruye yuko nayo yiteguye kujya muri iyi ntambara iri guhuza Irani na Isiraheli. Kandi Amerika kujya muri iyi ntambara biraza kuba bisobanuye iki? Intambara y'isi ya gatatu. Ubundi izi ni inzozi abantu batigeze batekereza yuko ari ibintu byaba. Wenda ngewe ndimo ndabaganiriza ndi kuri YouTube channel bita ngo Nagasobanura House, hari nama muri gukomeza ngo mbasabe nyaboneka mukore subscribe, muduflowing, muna sharing kuri bagenzi banyu, kuko icyo nzi cyo nuko iyi YouTube channel ya Gasobanura House ibintu tubagezaho ari ibintu by'ubwenge. Ariyo mpamvu nanjye rero mbasaba ngo nyaboneka mukore subscribe, muna sharing. Nta muntu wumvaga yuko iyi ntambara iri guza Isiraheli. Wenda twese dusanzwe tuzi yuko Isiraheli ari inshuti y'akadasohoka ya leta zunze ubumwe za Amerika, ariko ntabwo twari tuzi yuko habaho kuba yakivanga mu ntambara iri guza Irani na Isiraheli. Kuko ubu tuvugana njyewe nawe twese duhagaze ahangaha twumva ibi bintu, murabizi neza ko Isiraheli ijya Amerika ikivanga mu ntambara iri guhuza Isiraheli na Irani, bisobanuye ngo Uburusiya tayari bugomba guhita bujya muri iyi ntambara. Ntabwo ari Uburusiya gusa, turaza guhita tuvugana kuko buriya na leta na Repubulika y'Ubushinwa nayo igomba guhita ijya muri iyi ntambara. Ibi ntabwo ari inkuru abantu bose bakifuza kumva, kuko na Iraq nayo tayari iraza guhita ijya muri intambara, na Pakistan nayo inshuti akaba ndetse nka perezida wa Iraq uhagarariye Iraq nako Pakistan ubu tuvugana nawe utabizi ko ari inshuti y'akadasohoka y'umuntu bita Ayatollah, umukuru cyangwa se umugaba w'ikirenga wa Iran, ni inshuti magara. Ndetse kandi bose nubwo twakwirengagiza ko ari abasilamu. Kandi uvuze Pakistan uhita wumva Umurusiya, iyo uvuze Arabia Saudite uhita wumva Umurusiya, iyo uvuze Iran uhita wumva Umurusiya, ku buryo utavuga yuko ibi bihugu bishobora kwihangana nibiramuka bibonye leta zunze ubumwe za Amerika, kuko bisanzwe binayipinga. Kandi muzi impamvu n'ubundi ibi bihugu bipinga leta zunze ubumwe za Amerika, nuko leta zunze ubumwe za Amerika ubwazo zikeneye kugira ngo abe arizo zitunga ibisaso bya kirimbuzi. Kandi ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, kuko na Korea ya Kim Jong Un, sibyo, nayo ubwayo Korea y'Amajyaruguru nayo ubwayo ikeneye ibyo bisaso kubitunga. Ibyo bituma ibyo bihugu Uburusiya, Korea y'Amajyaruguru ya Kim Jong Un ndetse na Pakistan ihanganye n'Ubuhinde, nayo ubu ngubu mwari mubonye ukonesha bundi intambara yari iri hejuru, ari hasi hejuru barwanye, biraza gusobanura yuko ibyo bihugu bitabasha kwihangana gutuza. Kandi ibyo bihugu biramutse bigiye mu ntambara biraza kuba bisobanuye iki? Intambara y'isi ya kangahe? Ya gatatu. Uburusiya tumaze iminsi twumva yuko birimo buragenda bwenderanya, aho ejo bundi Burusiya bwafashe indege zabwo mu kwezi kwa gatanu bukazijyana, indege zihambaye cyane, indege kandi izo ndege z'Uburusiya ari indege zishinzwe ibintu bijyanye n'ubutasi, bakazijyana mu kirere cy'ibihugu bya NATO. Kandi NATO murabizi ni harya ni noza Atlantic Treaty, ni biriya bihugu biri mu muryango wa NATO. NATO ishyigikiwe na Amerika bya danje, kuko Amerika niwe mwami wa NATO. Bagafata indege bakagenda bakinjira bidasubirwaho, barangiza bakarenga ibirere batari bagenewe. Uburusiya ubundi iyo uvuze Uburusiya ugafata Polonye, ugafata Finland, biriya bihugu ni bihugu bimeze nkaho birimo byegeranye, ku buryo abantu batangiye kuvuga bati ese Uburusiya nabwo bukeneye kwiyenza, bukeneye kwiyenza bwirata kugira ngo burebe umuntu wabwenderanyaho, kuko n'ubundi Uburusiya bwirata kuri Amerika, kuko Amerika n'ubundi ntabwo yakwivanga mu kibazo kirimo Uburusiya. Ni ibihugu birwanye bihanganye, byerekana ko ari inshuti. Aho ureba nka Perezida Donald Trump ajya hariya akavuga ati njyewe, murabizi Perezida Donald Trump ajya ku buyobozi yarazi ngo nagera ku buyobozi araza kubwira Perezida Vladimir Putin, amubwira ati hita uva ku ntebe.
nako mwihangane, emera umanike amaboko, wemere ubane na Ukraine neza. Donald Trump mu kwiyamamaza kwe yiyamamazaga avuga ati njyewe intambara nkimara kugera ku buyobozi nzahita nyikuraho, ariko ntabwo ariko byagenze, kuko Donald Trump akimara kugera ku buyobozi, akicara ku ntebe, agihamagara Vladimir Putin, baraganiriye amasaha agera muri 2 yose, bavugana ukuntu intambara ya Ukraine yarangira. Bakimara kuganira birangiye, umujyanama wa perezida Vladimir Putin ajya kuri X yiwe, arangije aravuga ati twebwe nta gisubizo gihari cyo kuvuga ngo tumanure intwaro, kuba twakwemera amahoro tukaganira nta kibazo, ariko kuri kondisiyo Ukraine igomba kwemera kondisiyo iduhereza. Ibyo ngibyo bitigeze bikozwa cyangwa ngo bijye mu matwi neza y'umugabo bita Vladimir Zelensky, ahubwo akavuga ati uko byagenda kose reka turwane. Mwarabibonye habayeho gushotorana, ubwo uriya mugabo Zelensky yagendaga akagaba ibitero ku ntwaro za kirimbuzi z'Uburusiya, kandi akabikora Uburusiya bari mu kintu cyo kuvuga ngo bari mu mahoro. Ibyo byatumye Vladimir Putin nawe ubwe avuga, amakuru dukesha Uburusiya bavuga ati aba bantu Amerika ubwayo imeze nkaho irimo irashaka, mbese Amerika ni indyarya. Uyu mugabo wo mu Burusiya niryo jambo yavuze, kwizera Amerika ni ibintu bigoranye cyane. Ntabwo ari ibintu byoroshye kuba wagenda ngo wizere Amerika uvuge ngo ibyo muganire biraza gukunda, kuko Amerika kubera inshuti ifite ibindi bintu irimo iragutagitingaho, hari ibindi bintu ikeneye kugira ute kugeraho. Ubu rero ndagira ngo mbabwire akantu gatoya. Umugabo bita Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, ubwe yagize ati, ni amagambo yavuzwe na perezida w'Uburusiya, yavuze ati kugeza ubu ngubu ntabwo Irani iradusaba ko tuyifasha. Mvaye magambo, ntabwo Irani iradusaba ko tuyifasha. Bishatse kuvuga iki? Irani nidusaba, ni Vladimir Putin ubwe witangarizaga aya magambo avuga ati ubu ngubu Irani irabizi ko yishoboye, irabizi ko ibyo ukora byose yihagije, ntabwo ikeneye ubufasha bwacu. Mbese mu yandi magambo, ibi akaba yabitangaje akavuga ati byeruye njyewe Irani nidusaba uburenganzira, nidusaba ubufasha, ni inshuti yacu, tuzabuyihereza nta gutekereza kabiri. Ndetse nko mwakomeje kubyumva ejo bundi Donald Trump muri G7 mu nama yahuzaga bino bihugu bihuriye mu muryango wa G7, no ngo ni bino bihugu bikize birenze cyane kurusha ibindi ku isi. Donald Trump yavuyemo agenda yirukanka, umunyamakuru amubajije ati kubera icyo uvuye mu nama vuba wirukanka. Donald Trump aravuga ati hari byinshi mfite cyane byo gukora, ndetse agiye muri Amerika yahise ahamagara, yahise avuga ati nsange mu cyumba cy'inama iberamo urugamba, mwese abashinzwe urugamba mwese mwamaze kuhagera. Ahita ananaboneraho aravuga ati nsabye Irani guhita imanika amaboko, kandi nta kindi kintu isabye, nta kindi kintu irengesheho. Irani ni igihugu cy'abayisilamu, by'umwihariko na mu bwoko bw'abashiya, batajya bapfa kwemera ko umuntu yabakora ku musatsi uko ashaka, ngo bapfure umusatsi uko yifuza. Reka dukoreshe iyo mvugo, gupfura umusatsi umuntu. Ntabwo Irani ishobora kwemera ko uyipfura umusatsi, ntabwo byakunda. Akimara kubikora Donald Trump yabivuze azi ngo Irani baraza koko uriya perezida Ayatollah, cyangwa se ni umukuru w'ikirenga wa Irani bita ngo ni Ayatollah, aravuga ati yarazi yuko ari buze kugubita koko amanika amaboko agasaba imbabazi, akavuga ati wenda reka birangire, wenda mumbabarire mwoka byaramwe. We yabivuze azi yuko haraza kubaho kumusaba imbabazi, ndetse uhagarariye Irani ari buze kwemera na koko, nk'uko perezida Trump ni umuyobozi wagiye ku buyobozi, abantu bose biteze yuko, nk'uko yari yabyiyamamaza avuga, bari biteje yuko ikintu bita intambara akimara kugera ku buyobozi icyo kintu kitazongera no kubaho, biraza guhita birangira. Ariko ntabwo ariko byagenze, ahubwo perezida wa Amerika Donald Trump akigera ku buyobozi, ahubwo ni nabwo intambara, nimba mwarabibonye, ni nabwo intambara Ukraine n'Uburusiya ntabwo yigeze ihagarara, ahubwo yahise yongererwa ubukana, baratangira kurasana. Ko nimba mwarabonye ku bwa Joe Biden, ntago Ukraine yigeze iraswa ku rwego nk'uko irimo iraraswa muri kino gihe, ahubwo noneho habayeho kuraswa ku rwego ruri hejuru cyane mw'abantu. Noneho intambara yahuzaga Kongo na M23 nayo ntabwo yigeze ihagarara, ahubwo
yongereye ubukana. Abari barafashe Goma bahita bagenda bafata Bukavu, bamaze gufata Bukavu bafata za Kamanyora, bafata ibice byinshi cyane bitandukanye M23. Bivuze ngo impamvu Donald Trump yari ari avuga ati ngewe intambara ningera ku buyobozi iyi ntambara izavaho, ntabwo ariko byagenze, ahubwo intambara yongerewe ubukana ndetse irakomeza iraguruka igera no mu bindi bihugu. Niyo tuvuga ngo yageze mu bindi bihugu, mwahise mwibonera Ubuhinde na Pakistan. Ubuhinde na Pakistan ubwabo bahise bagira gute, bakozanyijeho ndetse karahava ku rwego ruri hejuru cyane. Bivuze ngo mwaranabibonye Ubuhinde bwari bwatangiye kwikoma Perezida Donald Trump bavuga bati uyu mugabo mwarabibonye mu gihe Ubuhinde bwarwanaga na Pakistan. Donald Trump kiriya kigo cyitwa ngo ni MMI akaba ari ikigo gishinzwe gufasha ibihugu cyane cyane mu bintu bijyanye n'iterambere, ahubwo bahise basinya amasezerano na Pakistan yo kubaha amafaranga yo kugira ngo bagure intwaro kugira ngo bakomeze bahangane n'Ubuhinde. Kandi mu gihe uyu mugabo bita ngo ni Donald Trump ari uhagarariye Amerika, kandi Amerika akaba aricyo gihugu cya mbere gitanga amafaranga menshi cyane muri MMI, gifite icyo bita droit de veto, ku buryo bavuze bati aya mafaranga ntabwo muri buze kuyatanga. N'ubundi ayo mafaranga ntabwo yagira ute, ntabwo yatangwa, ariko amafaranga yaratanzwe icyo gihe. Ubuhinde butangira kwikoma baravuga Perezida Donald Trump ntabwo ari umuntu wakwizera. Ni abantu benshi cyane bakomeza bagenda bavuga ati Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ari umuntu wagira ute, wakwizera. Ariko nanone mu rundi ruhande Donald Trump akaba ari umuntu ugerageza kwerekana yuko ari umuntu uhagaze ku ijambo rye, ndetse ushaka kugira ngo intambara muri rusange zirangire, ze kugira ute, ze gukomeza. Perezida Donald Trump akimara kuvuga ngo Irani, anaburi abaturage bo muri Irani ngo bahunge umurwa wa Tehran, uriya murwa wa Tehran wa leta ya Irani. Ahubwo perezida wa Irani ejo nibwo yahise ajya ku itangazamakuru. Ubundi kuva intambara yaba ntabwo uyu perezida yarigeze ajya ku itangazamakuru ngo agire ikintu avuga, ariko mu byo yaravuze ati nta mbabazi dusaba, nitumanika amaboko, ahubwo Isirayeli nimba yumva ikeneye amahoro yo nimanike, cyane ko Irani yakomeje kuva byose byaba mu gihe Benjamin Netanyahu yakomeje avuga ati tugiye kurwanya Irani, buriya buyobozi cyangwa se ubutegetsi bw'igitugu bwa Anatole tubukureho. Perezida wa Irani we yakomeje avuga ati nyamara ntabwo icyo twifuza ari intambara, oya, ahubwo turifuza yuko bino bintu twaganira bikajya mu mahoro. Ariko akomeza agaragaza ko Isirayeli nibarasaho bazajya bagera gute, bihorera, mbese bazajya babarasa nabo babarase. Ubu tuvugana ari nacyo kiganiro mu kanya tugiye gukurikizaho. Tel Aviv iri hasi, umujyi wa Isirayeli mukuru. Wumve kugira ngo umenye imbaraga Irani ifite, barimo barataka umujyi mukuru wa Isirayeli, nibo barimo barataka, bagasenyagura ibirindiro bya gisirikare, ibisasu, ku buryo ngo ubu tuvugana hari mu rwego ruri hejuru. Ndaje mu kanya mbabwira ukuntu ibisasu noneho Irani yatangiye gutunganya ibisasu noneho byo, ku buryo na buriya bwirinzi bwa drone, buriya bwirinzi bwa Isirayeli yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabwo ubwabwo nta kintu buri kubasha gutangira ku bisasu biri kuva i Tehran byerekera i Tel Aviv, biri kuhagera ngo bikazamuka hejuru bikugera mu kirere cya Isirayeli, aho kugira ngo bibanze bimanuke. Ariya masasu ari kuraswa bigahita bizamuka bikajya mu kirere hejuru cyane, byagerayo bikamanuka bifite umuvuduko uhambaye cyane, byikubita ku nyubako bisenyaguza, byikubita ku mihanda bisenyaguza. Ubu mbese abaturage ba Isirayeli hafi ya bose bari mu ndake, barimo hasi, ntabwo bari kuzamuka ngo bajye hejuru kubera gutinya uburyo biriya bisasu biri kuva Tehran byoherejwe na Iraq na Iran, sori mwihangane, biri kugenda bikahabombarida, bikahasenyagura, bikahashyira hasi. Abaturage barimo hasi indani, ndetse ngo hari n'ibiraro bikomeye cyane byagendaga bihuza Isirayeli n'ibindi bihugu, byafashaga kugira ngo bihuje ubuhahirane. Ibyo biraro ngo byinshi cyane muri byo ngo byarimbutse, ubu tuvugana biri hasi, ku buryo n'abaturage ba Isirayeli batangiye kujya mu mihanda bakavuga bati nyaboneka Tehran na leta ya Iran mutubabarire, ntabwo dukeneye kugira ngo mutwice. Mu gihe Isirayeli yo ikishingikirije umugabo
ukomeye cyane Donald Trump, Israel nta n'ubu ntabwo irava ku izima, cyane ko Benjamin Netanyahu akomeje kwizera ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimukore subscribe, muna liking, muna sharing ino YouTube channel Agasobanuye House, ubundi muzajye mukomeza mubone inkuru zicukumbuye kandi zimeze neza. Ciao ciao.